Reci jedno goste na naočalama. Na naočalama. Letice. Ima s druge strane ovako. Dame i gospodo, poštovani prijatelji nogometa, srdačan sportski pozdrav. Dobrodošli po stadion pod Lubicom na veliki nogometni spektakl. 90 godina institucije koja se zove Nogometni klub Ključ. Molim jedan gromoglasan aplauz. Hvala lijepo, danas je Ključ epicentar BH nogometa. Veliki nogometni spektakl, meč za dušu i sjećanje. Zahvaljujući brojnim sportskim prijateljima koji su nam došli iz cijele Bosne i Hercegovine i iz dijaspore, gledat ćemo utakmicu za dušu i sjećanje. U prvom poluvremenu igrat će reprezentacija Unsko-Sanskog kantona i reprezentacija Bosansko-Hercegovačke dijaspore. Molim jedan aplauz za aktere obje selekcije. Pogledajte ovu prekrasnu djecu. Budućnost je samo Ključkog nego i BH nogometa. To su pioniri, članovi škole. Pa ćeš prebacivati samo. Ja snimam. Za reprezentaciju Unsko-Sanskog kantona igraju broj 10, kapetan Momčadi, Vesnik Mitričić. Broj 4, Haris Čaučević. Broj 22, Sevir Čavčić. Anise, odmah sad ustaviti, dođi vam. Broj 16, Jasmir Sladić. Broj 5, Benjamin Vizdarić. Broj 7, Adis Zaferović. Broj 9, Namir Kiranović. Broj 14,